Wazana Ndlebe ngize nendaba allegedly uyazi usakwathi umfowabo Phosa Kwenyathi umthandelo umfowabo Manqele usakwathi inkomo ayiwazi amandla ayo ingakho ngisho kumfana okuna 3 years kuyakwazi ukuthi kuyigqoba inkomo ebese ngempela ibamba umthetho. Kodwa nje uma engarealize ukuthi namandla angakanani ngaphenduka ikuhlabe ngophondo okanye igxobe nje okumfana kuphele ngakho. Uyabona njengamanje ngiqeda ukulwa le yampi kaChidima nayilwa le yampi naze nayinqoba kodwa ANC yanehlula. ANC sinehlule bafethu ANC dali ngichaphaza sangichaphaza namhlanje noma senizamile ukuyibonisa ukuthi ngaphandle kwenu kayilutho kodwa isaqhubeka sangichaphaza. Yabona into edina ngeANC ukuthi they never own up to anything. Yabona babekhuluma bodwa ngale emakameleni bayavuma bona ngoba vele bayaza ngithi ukuthi bayangichaphaza. Kodwa masebeza ku public uyedwa umuntu owenza ANC ibe nje unqamalala. Bonke bazonitshela ngoZuma ukuthi uzuma lokhu. Yabona nje bengibuka izolo la eZondi abafethu bedlala ibhola lapha egroundini. Iground lihaqwe yiSurich. Iground haqwe yiSurich. Into ebalekile njengokuthi abafethu baqoqane ndawonye bangayi kokwenza izinto eziphuma endleleni njengoba imisebenzi ingekho bayodlala ibhola. But kuleli ibhola badlala phe kwaMasimba. Ngiyazi ukuthi umsebenzi wani we-local government loyo okanye umasipala. Kodwa who is supposed to monitor all these things? Uyabona nje la ngisake ngareporta mina la ukuthi kune leakage la ekhaya ngala ngaphandle. Amanzi ayaphuma la eceleni kwesigubhu sogesi. I think it was 2 years or more than 2 years ago. Kwathi mangabe labantu bengafuni ukuzolongisa ngaze ngathega umphophalathi ku X wadlulisela kule genge akasebenza nayo. Bangifuna ama reference ngawathumela azange kulunge ngaphinde ngabuyela kumasipala. Base beza labantu bathi mabefika la bafike bagubha. Nathi nami sengaze ngadineka ngayeka kunjalo ngoba kuyafana. Yabona njengamanje nje kunotshani la. Biyakhulu ubususe akupheli ngisho isikhathi esinganani sebukhulile ngoba kuhlala kunamanzi. Awuthi ngishuthe lento. Awuthi nayo lento ngishoyo le yiyo lento engikhuluma ngayo. Ngisusa lotshani lo kuzophinde kumile futhi. Wonke lo bafike baqebula uconcrete la bagubha. Baqeda bathi hayibona angeke bakwazi ukulungisa lana kudingeka uEskom kwasho wacima bahamba. Kwabantu abazobuya bezohlanganisa noEskom bezolungisa njengoba lento iseduze kwegesi nje. Yabona lento le mangenzeka nje kuhlangane lamanzi nalogesi damage yoba nkulu. So ngareporta lento kaningi ngaze ngagive up njengoba ngisho ukuthi into esineminyaka le ngayireport. So thema ngibona lapha eZondi labafethu bedlala phekwentiki lapha ngasho ngathi na service delivery lekhaya. Ngisho la eWaterfall la. Yabona la eduze kwase Mall of Africa. Mawehluya ngase Netcare. Nakhona amanzi agcwele istrati. Thina sitshela ukuthi we must use water sparingly. Kodwa bona
amanzi bayayeka nje ureport uzuyeke so ene lapha engisho khona lapha kuseduze kwaka Apostle Paul Mashatile udeputy so angali bafowethu uyabona angali national government bengikhuluma ngayo baphethe national noma ke bese bekujileni yo manje kodwa njengo deputy president uma udlula endaweni enjengalezi ngisho eKaslakhe Alex kuyaqhutha kahle yonke indawo nje la emalokishini ngikhuluma ngeJuza angazi kwezinye indawo there is water leakages all over there is ilokhuzana sewer all over so noma ngaze kuthiwe wena bakuhlula okanye abantu abakuvotelanga outright wathola outright majority manje ubambisene nabanye abantu kodwa njengomuntu ophethe national wena mawudlula ubona amanzi echachaza emgwaqeni njengomuntu okuyena ephethe country ngisho ungabiza bani umtshela ukuthi hamba ulungisa leya mess leya akudingeki ukuthi kuze kube ne protocol that is being followed umphathi une right ukuthi ungatshela ngisho imayor straight uGwamanda umtshela ukuthi emfethu hamba ulungisa lo doti lo lapha so I don't understand bafethu ukuthi ngiunderstand umsholozi kuthiwa kuyo wamosha but this thing I don't understand it ukuthi abantu bangahlala njengoba ngikhuluma ngalamajite bedlala phezulu kwamasimba lapha abantu bangahlala phezulu kwamasimba bafethu hayi akona nje ukuxhashazwa lokho naye lo Gwamanda angazi ukuthi basambekeleni kumele aphuma asina meya kahle ene uma kuzothi wawufundile uphinde uhluleke na izinto ezilula kanje lezi zinto ezinye ayidingi nokuthi ngabe ufundile kumele ngabe la uexcel khona but le umuntu uyahluleka le Gwamanda bamkhiphe hey yabona nje iyanginyanyisa lento mangicabanga